الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, السلام عليkum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasising kami, yari na isab kita niyo nga jaman na to ini. Amo na in waktu long ta pagtakad-takaran si pagbuka sing kita niyo insyaAllah. Amo na in tumagna dahil halisag 5 sampai pa lisag 6 insyaAllah ta'ala. Yari waktu ini biya na sin biya ta sing kita niyo. Yari mga kaanakan si kami kamanghuran amoy timan doon simparkala na to ini insyaAllah ta'ala. Bulan mulia na magsingganti na sila ini laong ta ini dimil kato taniyo patuntum murah-murahan makakawa kita niyo simpar sukuan na to pakanya. Waktu ini insyaAllah ta'ala dari inambuk anak kamu dimil kato patuntum waktu ini rin ako magpalukay dito bal ko na siya kato taniyo katan uwayrun na rukaing din kan Shaykh Al-Amin Uto فليتفضل سيادته مشكور. Jadi kataan bukan. Ya tuh. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puasin sanglit Iban simpuji pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yan mga myulya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dengan mga salagu-lagu ibadat. Amuin suway na to kagunahan laki hatihon. Kawuhi sing kita niyo. Amunain pataurun na to pagtumtum na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Akarna pagtumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini dahing mga salagu-lagu ibadat serta nasarayaw-rayaw. Amuin ibadat ikaangkat sin darajat na to diha dunya. Lawiluwa darajat na to adlaw qiyam. Tinga sawab yan pagtumtum among pagtawakon zikrullahi azza wa jal. Ini na inang sin pangatayan sin kitan, inang sin dila sin kitan niyo. Ini ibadat sin pangatayan sin kitan niyo. Sa na inibadat ini isang palong ta pagdikir pa Allah, pagtumtum pa Allah, inang simpangata, inang sindila singkita niyo. Ibadat sindila sumakawa na suway siya sartaan sin dinya jantong pangatayan singkita niyo. Akarna ibadat sin ginhawawaran singkita niyo na tuwin taod niya. Sumasa na ka ibadat sin pangatayan sin kita niyo. Ibadat sin atin niya anggaw ta baran sin kita niyo. Iban sin ibadat sin dila na to. Tuwin, tina ibadat sin pangatayan, ibadat sin dila,
iban sin ibadat sinanggaw ta singkitan niyo. Into ini magibadat siya kata. Sa na in mag-uhanan inya mga lup magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in pangatayan singkitan niyo. Amo in dingha mga sahalga-alga at sa lagu-lagu. Dingha mga piyapanjari ha partsingin hawa baran singkitan niyo mo na yung pangatayan. Dingha sawabyan in Nabi sallallahu alaihi wasallam namulan sang katutan niyo. Betaan niya kita niyo tungod sa pagkahalgaan si pagtumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena nakakunahan na ito yung suway madaran yung pagtumtum na ito pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena na siya in nagdihil ka ito kawuhi. Dihil ka ito tiniya ni'mat o pagkain ni'mat yang utakanin pangayoon tabisanin wala dihil da ka ito sin Allah. Di nga sawabyan na suway madaran in panumtum singkitan niyo pa Allahu subhanahu wa ta'ala. In Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya yan singkaweta Imam Ahmad musnad niya demikian hi Imam At-Tirmidhi jami' niya demikian hi Ibnu Majah sunan niya. Hadith din kan Abi Darda radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى. In Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya hadith niya. Di ka kamulong niya mabaya ang bukwak ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtitipon-tipon siya sing kasahabatan niya. Duman biyataan ni mga sahabat niya. Di ka kamulong niya mabaya dinya sin sarayaw-rayaw baitaan ko sin sarayaw-rayaw amalan sing kamu amuin amalan sing kamu dumiwan sin adlaw in hinangin ibang nyo na hinang ana sa lano-lano sarata sa sutsi patuhan nyo nagpapanjari ka niyo patuhan nyo amon nagmimilig ka niyo wa arfa'iha fi darajatikum sarta lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ibadat ini dengha mga ikaangkat sin darajat niyo adarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta ibadat ini lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal waraq labi marayaw din sin nagnapaka kamo simbulawan niyo labi marayaw inibadat ini ding sing diniya nagnapaka kamo sin bulawan iban sin alta niyo pilak niyo Allahu akbar. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم labi marayaw rin si magparang sabil kamo ibasin sa turo amuin tiniya labi marayaw rin si magparang sabil kamo amun tiniya mautod in liog niyo in kahupuan niya labi marayaw rin si magjihad muyan dalawang si mga sahabat bala ya Rasulullah bala lang sa mga sahaba. Baita ikami ya Rasulullah sin ibadat yan karena ibadat sa lagu-lagu. Ibadat sa halga-alga. Tungkan nila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam zikrullah ta'ala. Amunain pagtumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Di nga sawab yan in pagtumtum pa Allah kagunahan singkitan niyo karena na ini ibadat sin dila singkitan niyo. Sarta waktu kita magibadat indila suway may makadim pangatayan karena bang nag-akad indo pangatayan di ba sinjan tong nagibadat naway sali dinya lagu pahala mahasil singkitan yung pahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala bidda dasa amun dila sa dyan nagibadat wayro nagibadat indyan tong bidda dalawang taong pahala ko lang sa na in sarayaw-rayaw dinya ibadat amun
mag-aga din to ini. Nag-iibadatin ang gawta baransing kita niyo. Sarta nag-iibadatin jantong na to. Iwan nag-iibadatin dila na to. Haon ni kalawakan. Amon na in awak to kita niyo si masambahayang nanungtun kita niyo pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tinga sawab yan ini kita niyo ha bulan Ramadan, bulan sa halka-alka. Na suway na to ini masaot in waktu sing kita niyo. Ipagtumtum na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Akarna na ma syuri as-siyam wala sama as-saimuna illa li iqamati dhikrillahi azza wa jal. Akarna na wala sa inisiyara sin Allahu ta'ala yung pagpuasa in wala nagpuasa in mga sila na muasa. Wat malaing kaning katantan ini imaksud ipagtumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Pagtumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kita nyo katanta, nagsambahayang, puasa, pangadji, nagmuhadara, bihaini. Katanta nini maksud, pagtumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Di nga sawab yan, in pagtumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala, akbar min kulli shay, wa afdalu kulli shay. Sa rayaw-rayaw ibadat, sa lagu-lagu din nga katanta ni ibadat. Akarna na in ibadat ini bianasin aki siyara in pagpangadji, siyara in pagpuasa, pagsambahayang imaksudin ni katanta ng bukda pagtumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Parmansin Allahu subhanahu wa ta'ala utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dhikrullahi akbar. Parmansin Allahu ta'ala basaha in uno-uno na napaturun maun kayum o Muhammad ding namayan nagkakitab-kitaban darta na ang gawta in uno-uno na napaturun maun kayum sarta palindo kayong sambahayang marihalaa in sambahayang akar na in sambahayang longsin Allahu subhanahu wa ta'ala inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sambahayang managahi, mamagangi, dahing ha kauti mo tunay kaniring ha pagmaasiyat, dahing ha kakahinang langgal sara, pa Allahu subhanahu wa ta'ala, wala dhikrullahi akbar, na tanto sa bunal tuod in pagtumtum pa Allah, in sa lagu-lagu, sa rayaw-rayaw. Amo yan, dahing ha sawab yan, Longhi Qatada, Longhi Ibn Zaid wa Qatada. Wala dhikrullahi akbar min kulli shay. In tanto yung pagtumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Akbar sa lagu-lagu din katantan uno-uno. Karena yung katansin pag-ibadat ini, siya rabi na sinakin na to. Maksud pagtumtum sadya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ring hasawab yan yung pagtumtum pa Allah, afdal min al-ibadat. Sa arayaw-rayaw rin katantan ibadat. Sa bisang pabiadin ni lago, yung pagtumtum pa Allah, in kamawmuham, di kita maingat, mga lago ikaniya. Di nga sawab yan, bang kita naraaksin, Allah manumtum matukan, isuwi kita manumtum. Karena, anganin kita ipon, uno-uno, di akan isuwi kita magad-magad kaniya. Sawab na, in kita bilang ipon, siwo rin bulan sa nga kita yung sindi, hanganin kita di akan sin Allah, suwi kita magkakat. Bihan. Nabiya din na, in bulan sangan pa kita. Biya diin na in darahan pa kita bulan sang sarta biyatan pa kita sin kalaguan sin ibadat ini bang tasya na hinang. Tinga sawab yan na asubuhi Salman al-Farisi. Bukti nga mga sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu. Ayyul a'mali afdal. Unuin ibadat sa rayaw-rayaw lagu-lagu. Laung kanasin Salman al-Farisi. Unang buk na nga subukan niya. Nga subukan Salman al-Farisi. Bang unin sa rayaw-rayaw ibada. Inangusin ipon mo patagipon. Laung kanasin Salman al-Farisi. Radiyallahu anhu. Ama takra al-Quran. Wala mo ka lang ginawasing Quran. Parmansin Allahu Ta'ala. Wala dhikrullahi akbar.
sa bunal tuod in tiniya in pagtumtum pa Allah dahil nga mga sa lago-lago sarta na ibadat amuin dahil nga mga sarayaw-rayaw pag ibadat ipangalop sim biya kato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Longhi Imam Ibn Abi Dunya din kan an Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu su'ila aydan naasubrasab ayyul amali afdal unuin hinang sarayaw-rayaw qala dhikrullahi akbar. Long sin Ibn Abbas radiyallahu anhu amunin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala karena pagtumtum pa Allah sa lagu-lagu saing kamaumuhan na kulang imihinang ka bisang palong tim pagtumtum pa Allah biya mga maluhay sa hinangon sawab na magdikir sa dakaw pa Allah panumtum na sad bunal in katanta nini pagtumtum daw patuhan sa naon may aon ding ha mga didikiran piamulan sang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin amalan sing kita niyo may natiwan si mahapon panumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sawab yan, pagka inibadatin ni sa lagu-lagu, na diya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naraak ni mga ipon ni magpataod sila. Patauroon nila in pagtumtum nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Buddha in niya nagkukulang sila, in nagtitindog, dumiwan sin adlaw. Si Buddha naginlupaan sila, nakaraktakatan. Si Buddha natulakan sila, iwan simbukon. Si Buddha in tiniya alaw kasanyangan sila pagdaya, iwan sin kamiskin. Alaw kahamong haya simbaran, iwan sin alam sakit. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwan sin Allahu ta'ala, naraat kita niyo, manumtum kita niyo, hadiin din yung kahalan natin. Hadiin din na yung kahalan sin kita niyo. Akarna na in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bitaan kita sin Allah tungod pa ka halgaan niya iban sin kalaguan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O kamu mga bariman. O kamu mga bariman. Patauran niyo, ipagtumtum niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinsa taod-taod pagtumtum. Sarta na panasbi kamo madtukan niya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Panasbi, pagtasbi na ito, amunin mamong kita subhanallah. At niya, mahasos si huntin Allah ta'ala rin ang mga sipat kakulang. Deng ha uno-uno na sipat, amuin, niya sipat, wala niya nipag sipat deng hadat niya, padat niya. Dengan sawab yalang sin Allah ta'ala wasabbihuhu bukratan wa asila. Dini panasbi kamu madtukan niya, panasbi kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. May naatiban si mahap. Mo yan. Dengan sawab yan, akarna in tiniya ipon, madaran in pagtumtum niya pa Allah, wa a'adda lahum ajran karima, in kahinapusan sin ayat, na tiyatagamahan sila sin Allah, tutungbasan sa lagu-lagu, sarta sa mulya-mulya. Amo yan. Tinga sawab yan, suway imbiya ka to ipon sin Allah yung pataurong natin pagtumtum na to, mantukan niya. May ta, bang hambuok tayo mangudta, kaya dihilan sadya kita sin, kaya zakatan sadya kita, kaya anugaraan sadya kita. Amuin, kaya dihilan sadya ba kita, wisan da kumando nga iwo, to nga iwo, upat nga iwo, at tawa ka ng kakarot bukas. Biya, madaran yung pagsagbot ta ka niya. Bisan aun maasiat mahinang sinagdilkat in kamamong biya pudjuhon tara siya na biya diinin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagdilkat o kawuhi nagdihilkat o tiniya ni'mat sa lagu-lagu iwo dain piya ngayon sin kita niwan sinwala dirihil dakat o sin Allah sakali may tiniya kulang bisan long taon na biya kulang yung pagtumtum tapatuhan sin siya in nagpagkaon kato, in nagrejigi kato. Siya in nagmimilig kato. Amo nagdihil kato kahuhi. Amo in ni'mat sa lagu-lagu sakali. Nabiya kulang in pagtumtum na tumatto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sawab yan, fal jaza'u min jinsil amal. Bangkitan nyo nanum tumatto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin kita niyo, tumtumon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sawab yan,
bang nato kaya lupahan na Allah tanto lupahon da sabkatan niya. Naway ngumitan nam amuin tiniya di na wisan kita pagtumtumon sin tiniya kalasahan ta. Dabi mangitan ng pakato. Bisan sadya imbakay talasya ta. Di na masagbuting nga ta. Ilat tahun, 2 tahun biya wala na bisan nasagbot nga mo biya. Masusa kita niya. Na suway kita masusa bang kita di natumtumon din Allahu subhanahu wa ta'ala. Di nga sawab yan bang kita timumtuman to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tanto wayroong pagduwaro. Tumtumon kita sin Allah bimana sagbuto ning nganta. Allahu akbar. Di nga sawab yan nasuway kita makuyag bisan sa din sagbuto ning nganta sila siya ta sagbuto ning nganta alupan si mahadjan na amon tinibantukon kita ba dihan tawakan sagbuto ning nganta sinang buok na kura alam sin hula biya makuyag kita biya diin na bang kita siyagbut sin nagpapanjari sin pitong lapisiwan sin lupa amuin siyagbut na kita. Allahu akbar. Oy sali kabansakan iwan na alagguan imbiyad tukato. Di nga sawab yan ima nga sila dara nanumtum pa Allah subo den usog iban sin baba inanumtum pa Allah sila na inin haunahan sadya. Sawabing kita niya pag-ibadat na mataod siya ni dancing kita niya pag-ibadat. Yaon yung pagsambahayang, yaon yung katantan uno-uno. Sa na nang unahan pag-ibadat, amon yaon sadya unahan, dahil katantan. Amoy mga sila pati dikirun, pati tumtumun pa Allahu subhanahu wa ta'ala. May mga sila daranan numtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kana سبق المفردون سيقبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا ومن المفردون وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وسن النبي صلى الله عليه وسلم ito na lang niya haunahan mabi akato ito na unahan ni mga sila mufarridun pagtawa ko sila na ito unahan tungod pa karayawan pagamal ibadat inang karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala sila neto mga sila mufarridun. Ito na sila una lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangasuwi mga sahabat. Sawabin sahabat, kawan nila unahan sadya sila tungod pa karayawan. Di nga sawab yan, lawong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanila waktu sila nangasugo. Bangis yung mga sila mufarridun. Mo mga yadto unahan sin sapan tungod pa karayawan. Lawong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanila الذاكرون الله كثيرا والذاكرة sila na yadto in tiniya pati dhikirun pati tumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala siwuda in usugi ban simbabay di nga sawab yan biya diin na tumahasil in tiniya in pahala sin tawakang kalagguan si pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala na in suway na to pataurun in pagtumtum na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala biya na sindi matong dengkan ma jaa an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala al-muradu yadhkuruna Allah fi adbari as-salawati wa ghuduwan wa 'ashiyya wa fil madaji'i wa kullama istayqadha min nawmihi wa kullama ghada aw raha min manzilihi Zakar Allah Ta'ala. Di nga sawab yan, kita mawaya makahasil sin pahala. At tawakan, kalabihan, kahalgaan sin pagtumtum pa Allah. Suway kita nyo madaran nanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ting namayan po asin pagsambahayang sin kita nyo mag-istighfar kita nyo subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Serta naman nasbi kita nyo patuhan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Akarna nabangkitan niyo tiap-tiap sin sambahayang natunanuntum kita niyo pa Allah nagdidikir kita niyo pa Allah siwuda imay nati ban sin mahapon bumi ban sin adlaw kapati kita niyo nga katukan na biidnillahi azza wa jal mahasil na tuin kalagkuan in kahalgaan sin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan Nabi sallallahu alaihi wasallam siwudain makawati siya rin hakatukan before siya matug nanumtum pa Allah nagdidikir pa Allah yato Nabi sallallahu alaihi wasallam siwudain sumud siya palom simbay kumuaring halawmbay sulog badjo nanumtum da pa Allah sumud palom sin
tiniya CR gumaring halom sin CR nanumtum da pa Allah subhanahu wa ta'ala sambahayang nanumtum da pa Allah puasin pagbang nanumtum da pa Allah atulakan sibudan atulakan naglilingkod simuko lang nagsasaday haununo kahalan niya si masakat nagpapanaw Nabi sallallahu alaihi wasallam katansing kabuhi niya dzikrullah azza wa jal tumtum katantan pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan dahil nga sabab yan dahil nga mga kalagguan si pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa ini kita niya bulan Ramadan suway na to patauron yung pag-amal pagtumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala akarna akyabay ta Imam Ahmad damikan hi Imam At-Tabarani din kan Sahal ibn Mu'adh radiyallahu anhu an abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu subuna tud aun di matong pa Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuok waktu nga suwin ang buko sugya din ha mga piya nga suwon niya fa ayu saimi a'zamu ajra isiyuin amon nagpupuasa sarta na way salilag usim pahalaan niya sawab na bukon sining katansin nagpupuasa siwu-siwuin pahala nila siwu-siwuin madawhat nila pahala bukon adahan sa min nagsasambayang bukunin katansin ng kasapan batang ka siwuin pahala nila bukunin katansin ng ngadji siwuin pahala nila katantan sawab na magdepindihan niyat nila pagpangadji nila iban sing kaibanan pa di nga sawab yan Nabi sallallahu alaihi wasallam na asubusa sinambuk usog fa ayu saimi na a'zamu ajra simbi mga tawakan unuin ding ha mga salagulag upahala unin bi salagulag upahala ang mga sila nagpupuasa tong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktharuhum lillahi dhikra amo na mga sila nagpupuasa sa na daran sarta nanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala tinapuasa siya sana nanas binasbisa pa Allah nagdidikir siya pa Allah nagdidikir ang pakato nagtatasbih nagtatahlil Allahu akbar sila yadtuin tiniya way sali laggo sarta nakawidda impahala dihi idihil kanila sin Allahu subhanahu wa ta'ala amo yan adi nga sawab yan Longhi Ibn al-Qayyim ha kitab niya Al-Wabilus Sayyib sa dhikran lillahi azza wa jal tiniya sa afdal tao amun sa rayaw hinang tingkatan tao ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala sa rayaw rin kanila aktaruhum fihi dhikra lillahi azza wa jal amo mga sila pati taurun pati dhikirun pati tumtumun pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan fa afdalus sawami aktharuhum dhikran lillahi azza wa jal sa rayaw nagpupuasa katang nyo nagpupuasa sa insa rayaw rin kato pahadarat sin Allah ding katantan na mo asa muin nagpupuasa siya sa na daran pagtumtum pagjikir niya pa Allah subhanahu wa ta'ala halin siya nagpupuasa amo yan wa afdalul mutasaddiqina aktharuhum dhikran lillahi azza wa jal sarta in sarayaw atin niya sarayaw nagsasadaqah bulan Ramadan jadi kita niya bulan Ramadan sarayaw nagpakaon kabiluwa mga sila nagpabuka sarayaw nagsasadaqah bulan Ramadan amuin nagsasadaqah siya ahalin siya daran nanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala dan kita yaon nagsasadaqah nagpabuka sa nanumtum kita pa Allah nagdidikir nag-istighfar nagkakatan nagtatahlil nanasbi kita sila yadto mga sarayaw tinya na mo asa pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa afdalul hujjaji aktharuhum dhikran lillahi azza wa jal wa hakadha sairul a'mal damikyan mga sila maghaji bukuning katan sin timutunay sin paghaji at sama siwi impahala nila aun nga mga naghaji na nakawid da impahala nila ring hakata maghaji karna mayta sila nayadto yaon sila paghajian sa na daran pagtumtum nila pa Allah subhanahu wa ta'ala yaon sila si masaday ha hotel nila yaon sila
atin niya halom simmina Arafa sa na nanumtum sila pa Allah, nagdidikir, nagtatasbih sila yadto mga sila naghaji sa na nakavidda in darajat nila hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan di nga sawab yan in Allah subhanahu wa ta'ala di siya magdaak. Amo in magdaak siya in patauron nato in pagtumtum nato madto pa Allah buat malengkan inyad to manunjuki kalagguan iban pakahalgaan iban pakalagpuan sin darajat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan di nga sawab yan hindi nga mga fawaid makawa ta pangadjian pagtumtum sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna siyagbot sin mga ulama pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala ini manglayo ikato deng hasasat sin syaitan yutridu asyaitan at niya deng ha mga mahinang natutaming deng ha panasat kato sin syaitan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala isiyo in nanay ko rin nga pagtumtuman pa Allah nanay ko rin na rin nga pagtumtuman pa Allah sawab kamaumuhan bisan kita si masambahayang biya likap yung pangatayan ta likap suway waktu kita nagibadat suway miya makadintuin nagiibadatin dila waktu kita si masambahayang suway nagiibadatin dila sing kita niya mo ni magdikir kita ni subhanallah tawakan umong kita niyo subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim bihan ini ni katantan didikiran bangin pagdikir na to ini hahaling kita nung sasambayang sa tahimahadirin pangatayan na to munit yun sa lagu-lagu tinipahala ang mga sila tao si masambayang nagiibadat pa ng gauta nagiibadat pa dila sarta nagiibadat pa yung pangatayan akar na in nakura sin ang gauta baransing kita niyo waktu mangalup na pa Allah subhanahu wa ta'ala munin pangatayan singkitan di nga sawab yan in isiyo in tinya nanay ko rin na rin nga pagtumtuman pa Allah nanay ko rin na rin nga pagtumtuman pa Allah ar-Rahman nuqayyid lahu syaitan parmansin Allah paunan na mo papanjarihan na mo siya paunan na mo siya atin niya syaitan amo iman nasat kaniya amo imama gangin kanya rin nga pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, di nga sawab yan, kita nyo mabaya. Amuin, di kita nyo masasat din sin syaitan. Subay kita nyo madaran pagtumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sawab yan, in mga ulama, nagbaktol sila kitab, Hisnul Muslim. Mawaya katuwi ang mga kuta sin Muslim, amo na in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagtumtum pa Allah ini nibi akuta sing kita niyo ang mga wekato ang mga sanjata sing kita niyo dayng hasasat sin syaitan dayng kapiligruhan dayng unun aramala para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala dayng sawab yang ang kita gumoreng haway na mamong kita sin dua kita tumulak mamong kita sin dua. Uni maksud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hinduan kita sa mga doa ini ni katantan in doa didikiran gumaring halom simbay tiniya sulog kita wadyo waktu kita tumulak sumod kita palom sin siyar gumo kita ring halom sin siyar sumod kita palom sin masjid gumo kita halom sin masjid katantan ini aun didikiran paamalan kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam uni maksud ini ni maka parihala kato dahing haka mudaratan, dahing hakangian. Amo yan, dahing sawab yan, suway kita niyo madaran magtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luwa na, suway kita niyo in talion na to. Bang biya diin kita niyo, tiniya makapuas, dahing hapanasat sin syaitan, in suway kita niyo madaran in pagtumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena na ipagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala ini ibadat sindila sa na suway siya serta ia agaran sa sin pangatayan. Ia agaran sin pangatayan. Amo yan.
Di nga sawab yan akarnin asal-asal sin dhikrullah azza wa jalla ibadat sin dila. Ugyan ko subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iban sin kaiban ang dua ha la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bangat okay amalan ning mga pagtatahlilan nini, pagtahlil, pagtasbih, iban sin pagdidikr pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga ini ding mga sa lagu-lagu. Tinitaming nato ding panasat sin syaitan kato. Ding mga fawaid siyagbot si mga ulama sin kita niyo. Tungod sin tiniya kalabihan sin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. In ini na mangdihili ka kuya ka na pangatayan sin kita niyo. Mangdihili at tiniya kahanong kahumpot pangatayan sin kita niyo. Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala tiniin pagtumtum mga sila namarat saya pa Allah mga bariman nanunumtum pa Allah ipagtumtum nila pa Allah tatma'innul qulub. Ika hanong simpangatayan nila. Allahu akbar. Kasanang simpangatayan nila. Bihanin bariman. Bihanin sifat bariman. Tiniyat-tiap nila katumtumanin Allah. Suwayad tu mangindahi kanila pahikahanong simpangatayan nila. Di nga sawab yan bang un-un na at aramala problema sing kita kasusahan. In suway kita madaram manumtum pa Allah. Magbasa kita Quran. In magdikir kita. Uno-uno na magtasbih kita. In magtahlil kita. Uno-uno na. Amuin ding mga dua panumtum na to pa Allah insuwi kita niyo manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon bang aun nakasusahan tay magdungog kita kalangan inya to di malayo pamando si Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bulan Ramadan na bulan ni pagtutumtum pa Allah bulan ni pagbawasa sa Quran pagbasa Quran ding mga salago-lago tiniya ikatumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim, di na siya makawas sa Quran. Nabisan na ko man siya magdikir. Magdikir, tawa magdungog Quran. Tawa magtasbih. Magdikir. Tini magtahlil. Bukon. Tiniya, di pa ko makawas sa Quran. Di pa ko magdungog Quran. Di pa ko magnasihat. Di pa ko magdungog nasihat. Di pa ko magdikir. Di pa ko magtasbih. Di pa ko magtahlil. Nabiya, bisan na pahala sin pagpuasa mo, ako lang. Kulang. Bihan. Say maka-ajaib, amon, di na siya magbihad to. Dumungog pa kalangan. Dumungog pa music. A'adhan Allah min dhalik. Inyad tubi malayo. Deng panumtum pa Allah. Deng at niya pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Long sin Allah kung kain. Niya pagtumtum pa Allah. Ikahanong simpangatayan. Ikahanong simpangatayan. Kita madaran nanumtum pa Allah. Niya nanas bimadto kaniya. Biidnillahi azza wa jalla. Ka na naman na to in tinikasanyangan ibang kahumpot simpangatayan sing kita niyo. Akarna in pagtumtum pa Allah in dhikrullah azza wa jal in ini hayatul qulub. Pabuhi simpangatayan sing kita niyo. Sarta pagkaon simpangatayan. Nakumpas mo bisan sadya imbaran tawang di makaon biya masakit. Biya diin in pangatayan sing kita niyo. Amon di na to siya pakaunon. Karna in kakaon sin pangatayan sin kita niyo amunain tiniya pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala di ini mo fala tahyal qulub wala tataqadda illa bihi di mabuhi pangatayan sin kita niyo sarta na di siya makakaumbot malaingkan kuno kumusugin pangatayan sin kita niyo in kuno mabuhi suway siya madaran pagtumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ad-dhikru lil qalbi mithlul ma'i lis samaki. In pagtumtum pa Allah tungod pagtumtum pa Allah maong papangatayan sing kita niyo pagtumtum pa Allah biasin sa pantun tubig pang sa pantun ista bihan in pagtumtum pa Allah tiniya in pagtumtum pa Allah in ini biasin sa pantun tubig iban sinista pagtumtum pa Allah iban simpangatayan biasin sa pantun tubig iban sinista nista mabuhi bang wayroon tubig niya jawab di mabuhi nista mabuhi ng tubig biadahan sa pangatayan sing kita niyo
di ini mabuhi sa hingga di kita ni magtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kayfa yakunu halus samaki idha faraqal ma. Di na ba kahalan sinista ang sa upama at niya gimuwa na siya nakakuha na sa ringha laom sin tubig. Biya dahan sabing pangasuho. Biya di na ba kahalan sin pangatayan sin kita niyo. Awakto nalawa na rin nga pagtumtuman, dahil nga pagdikiran, dahil nga pagtasbihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga kalabihan yung pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nimang dihili ka tumakana, darajat, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, fadkuruni adkurkum. Parman sin Allah, tumtuman niyo ako, tumtumun tasab kamu. Tumtumun takam. Nadi kogdanan, amuin, siya in nagpapakaon kato. Siya in nagre-ridge kato. Siya in nagdil kato kawuhi. Anak, iwan na, siya nagdil kato kawasa. Inang singkitan niyo. So pama, kita nagkarayahan tumtumun ta Allah, niya nagpadaya kato. Bukun asawab siningat tawukon. Bukun sa to, laway pandikal, dahil nga ingat tawukon. Sa na tumtumun na to, alta na hasil na to. Ini rijiki ka to ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Bay na to. Nakabay kita ni malaggo. Siwo de malaggo iban si masibi. Tumtumun na to. Ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dihilan kita niyo anak. Nakaasawa kita niyo. Nakasasakatan kita niyo. In katantan ini. Suway ni mangindahi katantan. Madaran kita niyo. Manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ding asawab yan. May ta biya na sinakin na to. Kadihilan sa dakaw simpang daigbay mang kakarot bukas biya madaranin pagtumtumukan pagsagbot mo singan niya. Biya pagya mo way lang mo sali dayaw sin daigbay na mo yad. Kadihilan sa dakaw arus kaldo ang kangli. Madaranin pagtumtumo singan. Sali sakali labiring hayat tundihil katusin Allah. Musading kawuhi tayo ni di siya ni kabayaran ng kamilyon 2 milyon. Kung nakita awam sin to bago-bago yan. Waktu ako nalunod kapal. Inta umayad ang kamilyon, 2 milyon. Bangman, sinya masao, ting kawuhi, sintay mangud nila. Masao, ting kawuhi, sin lahasya nila, amaun nila, family nila. Dumihil, wisang pila. Kita mo yung kahalakaan sin kawuhi. Sakali, may dahil kato, tanyo, di na to, biya mga pagkanan naman. Ni'mat, ipagrijik sin Allahu subhanahu wa ta'ala marikato. Suweta to ka na naman. So ito mangindahi kato. Ikataod ta sin pagtumtum na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ding ha mga kalagwan sin pagtumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini na mamapasikato sin pardusahan sin kita niyo. Sarta ikalapas na turing hapinar kadyahan na. Sarta na mamapasi sin pardusahan sin kita niyo. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Siyagbot hi Imam Ahmad ang musnad niya. Hadith din kan Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu qala inakiniya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila adamiyun amalan qatta anja lahu min adhabillah min dhikrillah azza wa jalla. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wayro ndeng mga hinang sin anak kapo Adam anja lahu min adhabillah amuin siniya ikalapas niya dahil ha apinar ka jahannam dahil ha pagtumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala sininding ha mga sarayaw-rayaw hinang amuin hinang amal ibadat amuin siniya hinangun singkitan nyo lawi siya ikalapas ka to dahil ha siksa sintuan amunin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta na pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mamapasikato daing ha dusa. Singkitan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga sawab yan, hindi nga mga sarayaw-rayaw amalan singkitan niyo. Dedikiran. Waktu kita niyo manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin dedikiran. Tiniya ikapapasin pardusahan singkitan niyo. Sarta piyang mulan sang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biyan sin hadith kaya baita Abu Hurairah radhiyallahu anhu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yawmin mi'ata marrah kanat lahu adlu. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Doon hay ni kaingatan na tuin kalagguan, iban sing kalabihan, yung pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, siyusuin na kapamung sin la ilaha illallah. Ini hindi nga mga pagtawakon, yung kaulama ang tahlil, pagtahlil. In pagtahlil, bukon lang niya huwa, tawakan Allah, 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 bukon bihad. Bukon. Us nagkatapian doon si Nabi sallallahu alaihi wasallam sin aturan sin pagtahlil. Ina kita makadari maginanginang sin kato. Amo yan. Hindi nga mga sarayaw reyo amalan sin kita niyo. Sarta piamulan sang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarta piamulan sang niya. Beta ang pakita sin lago sin darajat. Sin tini pagtahlil ini. Dua ini amun didikiran ipanumtum nato pa Allah. Amo na in mamung kita niyo in la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ipamong nato ini halom sinang kaadlaw makahanggatos. Mamong kita nyo halom sinang kaadlaw makahanggatos la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Halom sinang kaadlaw makahanggatos. In tutong basa ni dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papasun sin Allah in pardusahan nato. Mun anggatos kangian nato na hinang nato. Papasun sin Allah. Serta di pa tumamarahin nato irzan min asyaitan, serta in didikiran ini, itatahlilan ini in mahinang nato siya taming dahing hapanasat sin syaitan marikato. Amo yan dahing sawab yan in dahing mga didikiran kakunahan nato isuwe nato amalan meta bang kaibanan tiniya aamalan ita pasab kaingatan in sulatan kaibanan biya sulatlan lang. Kaibanan biya sulat di nakad kaingatan in tinya makna di pakad mabasa sa kalibi amalan simbang sata di pasab kaingatan bang daing Nabi sallallahu alaihi wasallam bang ya umbun na liwan simbukun amalan dasing kita biya din ini tinya ding Nabi sallallahu alaihi wasallam tuod siya namulan sa kata ya amalan niya iban niya amalan sing kasahabatan niya di nga sawab yang kakunahan natin suwe na to amalan ng mga in karena ding Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ambok din nga mga amalan sa lingkat-lingkat. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, man qala subhanallah wa bihamdihi. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmi mi'ata marrah ruttat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr. Yusin nakapamong si subhanallah nakahanggatos. Kahanggatos siya namong subhanallah subhanallah subhanallah. Alam sinang kaadlaw, mamong sadya ko subhanallah, subhanallah, ubtat khatayahu, papasun sin Allah, in pardusahan sin ikaw, Allahu Akbar. Bisang pa in laggo sin pardusahan mo, iwan sin taod, biya sin sa pantun sin bukal laud, papasun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan, inding mga kalagguan, iwan atin ya kalabihan, kahalgaan sin pagtumtum pa Allahu subhanahu wa ta'ala, bisang pabiya din, ilaggo sin dusata, taod sin dusata bang kita darananum tumpa Allah subhanahu wa ta'ala na impagtumtum na to pa Allah impagtasbih na to impagtahlil na to madto kaniya mamapasi sin pardusahan sin kita niya bisang pabiya laggo taod sin bukal tiniya bukal dakat tawakang bukal laud. Amo yan in kahinapusan ding mga atin niya kapaiddahan sin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala ini shifa lil qalbi wa amanu minan nifaq. Pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala ini na ubat sim pangatayan laki na insya ini at ini amam minan nifaq. Ini ika lapas na to dahing ha sipat sin mga sila munafiqun among mga sila munafiq in sipat simbar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala na di ba sila malipaka di ikasasatkan nila yung pangalta nila ya ayyuhalladhina amanu la tunhikum amwalukum wala uladukum an dhikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kamu mga bariman kamu mga bariman demo bariman intiyawag dunhain
sifat simbar iman, bang kita mawaya, makaakad kita dengan jumlahan simbar iman, suway kita makaatap, maka tiniya akad, sin sifat siya, butsin Allahu subhanahu wa ta'ala alam sin Quran. O kamu mga bariman, ayaw mahinang, in pangalta sing kamu, alta sing kamu, pagdayan niyo, pag-usahan niyo. Iwan sin, uno-uno na pangalta sing kamu, labi-luwin pag-usaha. Ayaw mahinang in pangalta sing kamu, pagdaya sing kamu. Iwan sing kaanakan niyo, mamagahi, amoy mahinang yad to sawab, ikataga, ikapagang kanyo ring hapagtumtuman pa Allah. Akarna nabangin pangalta sing kamu, iwan sing kaanakan niyo, nanagahi nga, nanagahi na hinang sawab, kaya pagang ring hapagtumtuman pa Allah, na sila na yad to man sa dumatong haadlaw kiyama, lugi-lugian. Amo yan. In sifat si mga sila munafiq, wala yadkuruna Allah illa qalila. Ayaw kita mabaya biasin sifat si mga sila munafiq. Amuin kulang ipagtumtum nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Di nga sawab yan, Longi Makhul rahimahullah, inna dhikra Allahi azza wa jalla shifa wa inna dhikra nasida. In sabunal to di pagtumtum pa Allah in iniuwat siya. Uwat simpangat, uwat sin sakit simpangatayan, karena impangatayan singkatan niyo magkasakit, masagbot tara. Na ipagtumtum pamano siya, ipagsagbot singan si mano siya. Ipagsagbot singan sin Allah ini sifa. Tiniya, uwat, adapon impagsagbot mo si mano siya, sing aib nila, sing kangian nila, sin uno-uno na, amon di sila magraba, sagbuton yung kangian nila. Iniyad to, na sakit, mahinang natuyad to sakit. Pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Di nga sawab yan, in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, tiniya, ding mga uwat sa lagu-lagu. Uwat sa lagu-lagu. Karena yung pangatayan, singkitan nyo, na magkasakit nisa. Magkasakit. Kita di na bang kita, tinakuna yung masakit yung pangatayan, singkitan nyo. Bang kita nyo, nagmaasyat pa Allah. Tinyati maud na in kakahinang nato langgal sara pa Allah subhanahu wa ta'ala, masakit na. Pangatayan singkitan yung Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah, in ubat sim pangatayan hawak to siya masakit na. Suway kita nyo magtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Longhi Abu Darda radiyallahu anhu, inna likulli shay'in jila, inna likulli shay'in jila, wa inna jila al-qulubi dhikrullahi azza wa jalla. Sabunal to din katantan uno-uno on na sadya ubat. Imatata masakit ubat. Bangin tinepangat bangin imbaranta at ne masakit ubat. Ilimata masakit ubat. Inutawang masakit ubat. Katantan ini ubat. Sa tumtumon na to in ubat sim pangatayan awak to siya masakit na. Bimana in mana si masakit. Di na makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hipo na si pagmaasiyat. Na in ubat, hawak to yan, kimunin pagtumtum na to pa Allah, in ubat yan, amon na pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanalong Ibnul Qayyim rahimahullah, kitab niya Al-Wabilus Sayyib, wala rayba anna al-qalba yasda, kama yasda'un wal-fidda, wa ghayruha, wa jila'uhu bidhikri, fa innahu yajlu hatta yada'ah. In Ari Ibnul Qayyim rahimahullah, wala lang nga pagdura sa bunal to din pangatayan paggahaon siya. Paggahaon. Biasin basi paggahaon daysa. Biyan, berasin tumba ka paggahaon daysa. Bihan, di nga sabab yan hawak to yang gahaon na pangatayan singkitan niyo. Tumtumon na taon siya ipag-iig sing gahayan ipag-upat. Uno yan, amo na bangin pangatayan na to na sakit. Atawa kang giyaha na. Ipon na si pagmaasiyat na ipaglano yan amo ning pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nyo di mawaya amo iniyan kita biya malumilong yung pangatayan mo pamano siya di kita mawaya suway kita masipog in malumi yung pangatayan ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. May ta bang malumiin siya sa katanta biya daran yung paglanuta siya sa katanta awak to kalumian makalaway pisak uy magtuy mo biya lanuan supita sin tubig biha dami kanin badyo mo ang kalumian magtuy-tuy mo biya dakdakan di kita magrida kakitaan si mano sa ilumi di nga sa katanta, di nga motor ta, di nga badyo ta, na suway lawiring hayad tin suway kita di magriba, in aun lumi, tamak to kapangatayan sing kita, amuin, mangindahin, suway to, ikaluman na to,
pa Allah subhanahu wa ta'ala patubtubo na muna sa darendi mura-murahan awan makawa nato pangadjian amuin mahinang nato siya lutuanan matakaddam kabuhi sing kita niyo ang ondeng nga mga kaptangan sing kami wala imamuin nato deng ha diniya deng ha buko na rin ha tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala ang ondeng nga mga tiniya kaptangan na wala imamu na inato pangayuan na mo kamapan ang ondeng nga mga kaptangan sing kami imamu na inato rin ha tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.